ایران چگونه قصد داره با این جنگ روایت ها مبارزه بکنه و در عین حال حق حاکمیت خود رو برای توسعه صلح‌آمیز هسته‌ای در معرض تهدید مداوم خرابکاری ها و این مواردهایی که غرب در مسائل هسته ایران داره حفظ بکنه؟ این اقدامی که ما تا الان انجام دادیم دقیقاً در همین چارچوب. Bom, para contextualizar, as ações feitas da nossa parte foi exatamente nesse âmbito. رهبری ما به لحاظ دینی در ایران یک فتوای خیلی مهمی رو داشت مبنی بر اینکه استفاده از تسلیحات هسته‌ای به خاطر اینکه آسیب‌های کنترل نشده به همه موجودات وارد میکنه در واقع قابلیت استفاده نداره. Bom, devo explicar que o líder supremo teve fatwa em relação à não utilização das armas nucleares, devido à sua destruição em massa e destruição incontrolável em relação à natureza, à vida humana e também todo o ecossistema.